नमस्ते, त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्पुटर लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। क्वेसनमा अनि कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा हुन्छ, राङ्गो, लाङ्गो, साङ्गो। अनि राङ्गो हामीले हिजो पढ्यौँ, अनि लाङ्गो लगाताका लगाका भएर अब आज हामी साङ्गो चिङ्गी कि गाजुयो त्यता काँदा गाइन्स। अनि साङ्गोमा कतिवटा अक्षर छ अनि तिनीहरू के हुन् भनेर भनेको। अब हामी यहाँदेखि पढौँ है त। साङ्गो चुचिक 11 साङ्गोमा चाहिँ 11वटा छ अनि 11वटा चाहिँ यीहरू हुन्। सगतका Sakataka, सगतका Sagataka, सङ्गतङा Sangatanga, सन्यतन्या Sanyatanya, सततक्ता Satatakta, सततक्ता Satatakta, सनातना Sanatagna, सपतपा Sapatapa, सपतभा Sapatapa, समतमा Samatama, ससतक्चा Sachacha, ससतक्चा Sachacha, फेरि हामी एकचोटि दोहोऱ्याउने है त। सकतका Sakataka, सकतका Sakataka, सङतङा Sangatanga, सन्यतन्या Sanyatanya, सततक्ता Satatata, सततथा Satatata, सनतना Sanatagna, सपतपा Tapa, सपतक्भा Sabatakba, समतमा Samatagma, सजतक्चा Sachatacha, दसो। अनि हामी एकजनाले पढ्ने अनि सबैसँगै पढ्ने है त। अगाडि लामाजी तपाईँले पढ्नुहोस् त। Sakataka, Sagataka, Sanyatagnya, सङ्गतङ्गा Sangatagna, Sanyatagnya, Satatakta, Satatakta, Sanatagna, Sapatakpa, Sabatakba, Samatakma, Sachatacha, सचतक्चा चा है च्या होइन सचतक्चा दसो। अनि प्रमोदय तपाईँले सुरु गर्नुहोस् त। Sakataka, Sagataka, Sangatagna, Sanyatagnya, Satatakta, Sadatakda, Sanatakna,
सा सा नाटक ना नाटक ना सा पातक पा सा पातक पा सा भातक भा सा पातक भा सा मातक मा सा मातक मा सा चातक चा सा चतक चा। सो धेरै नै राम्रो। अनि सुरेशजी तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। सा कातक का सा घातक का सा घातक घा सा घातक गा सा घातक nga सा घातक ना सा ngyatak nghe सा घातक nya सा tatak ta सा घातक ता सा dhatak tha सा घातक दा सा natak na सा नाटक ना सा patak pa सा पातक पा सा bhatak bha सा पातक भा सा matak ma सा मातक मा सा chatak cha सा chatak cha सा चातक चा सा चातक चा। सा chatak cha। हजुर, धेरै नै राम्रो। सो नुमाजी तपाईँले पढ्नुहोस्। सा कातक का सा katak ka सा घातक घा सा ghatak gha सा ngatak nga सा ngatak nga सा nyatak nya सा ngatak nga सा tatak ta सा घातक सा datak da सा सा घातक dhatak da सा natak na सा सा नाटक natak ना सा patak pa सा patak पा सा batak ba सा सा patak ba सा matak ma सा सा matak मा सा catak ca सा सा chatak cha लासो तपाईँहरू सम्पूर्णले राम्रो पढ्नुभयो। अनि अब चाहिँ हामी अर्कोमा जाउँ है। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।